يعني بيجي جماعة مستدى سبيكر كان مأخوذ سنة يعني بس هذا راح تصدق ايه؟ كلام نورمال باشا دما خوش و گشمن آغان دا زیت بلو فیارا و شنبیری که پاشا به هاتناوا گل به هر قاضیا هلبستی و پیروک میلیسی هلبت میوان ما هر دو میوان ما خیر هاتناوان دکن مامستا میلیسکار بیکرینر فتح مار تمار بود و ام بیجن هر وها خیراتنا هلبسوان کرد باران حسو دکن ام به هیوینا دمکی خوش به هزورا دست بیکن همه سریدا دست به پیشواز کرن و بودار کرنا مامستا میلیسکار فتح مار بکن او هر وها دکار نویسا ویژه‌ای به تایبەتی چیرۆک و هەروەها لێکولینەرێکی وەک منوی شوپاندیە بێتر دوارێ کۆمکردنا کولتورên کوردی çîrokên kevin da mijûle em ê bêtir wî nas bikin biriya xwandinên wî ji çîrokên xwe re li gor jiyangeriya wî Fetah Tîmar di havîna sala 1905 da li Zozanên Îserçariya Qersê hatiye dinê. Dibistana sereta li gundê satilmiş ya navîn û li ser li bajarê Qersê xwend ji piştî lîsê ji bo xwendina bilind çû Almanyayê li Goethe Institut zimanê Almanî fêr bû. Zêvirî Tirkiye xwendina xwe li Înstîtuwa Perwerdeya li Enqerê û Stenbolê beşa Almanî berdewam kir. Ji piştî xwendina xwe 4 salan li lîsa qamûşan wek mamostê zimanê Almanî kar kir. Di adara 1908 da ji kar hate bixistin li ser vê bûyerê mamoste çû Almanya. Ji sala 1981 pêva li bajarê Puttrop Almanya dest bi karê mamostetiyê kir. Dersên zimanê Tirkî, Kurdî, Almanî da. Mamosta Fetah Tîmar ji ber vî karê xwe re ji sala 1985 1992 li zangoya Esenê xwendina xwe ya didwan beşa gramanîstîkê ziman û edebiyata Alman û zanîstiya polîtîkayê ji bo Mihemed Evnavî magister xwend. Di heman demê da ji sala 1985 ta 1992 da di heman zangoyê da dersên zimanê Kurdî dan. Ji piştî dest ji kar mamostetiyê berdanê mamoste taniha 7 pirtûk ez bawer niha bêtir bûne 8 pirtûk amade kirine ji wan 5 pirtûk ji zargotina Hoş baş. Evet. Şu an 8 pirtûk ji zargotina Kurdin serhedêne yek çîrokên lawirane yek gotinên êşiyane mesela û metelûkên Kurdiye di pirtûk çîrokên gelerîne yek ji çîrokên tevî kilamên klasîk in
Herhalde. Pirtûkek ji zimanê Tirkî hatiye wergirandin, yek jî pêkenûkên melayê meşhûr yên ku li Serhedê bi zimanê Kurdî têne gotinê ye, karê mamosteyê ferhenga Kurdî, Almanî, Almanî Kurdî û her wisa Kurdî Tirkî, Tirkî Kurdî berdewam e. Berhemên wî çîrokên lawiran weşanê ar 2017 da Stenbol ewrê dinê geriyayî weşanên ar 2017 Stenbol werger, çîrokên Serhedê gelerî beşê yekê weşanên ar 2018 Stenbolê, çîrokên Serhedê gelerî beşê duyem weşanên ar 2018 Stenbolê, mesela û metelûkên Kurdî weşanên ar 2018 Stenbol, pêkenûkên melayê meşhûr weşanên ar 2018 Stenbolê û pirtûkek wî din hatiye çapandin du pirtûk destanên Kurdî beşê yekê û destanên Kurdî beşê duyem her wiha ew jî weşanên ar. Xêr hatî mamosta, em ê rê bidne te tu ji me ra behsa xwe û hin nivîsên xwe ji me ra bixwînî. Gelek spas. Bu hem bu xerat. Beli. Ben ku ez ve Türkiye bu hürmet dixazim derha destan anda çend tişta bejim. Taybetici yani nava gelime de folklor ve tatte gotine tane govendi Kurdi den fankrine hatan kaj nava civatı da varsa kalı edikir ama sadece gotin grubame folklore halbuki dansın Kurdini govendi Kurdini ve folklor folklor tişteki dinliyor. Yani peyve folklor ji aliye zamanı da peyve ki nüye bu vata verci zamanı Kürdi de kelepure. Yani hemu tişti mali civatı kuyu bu beri datte hemu tişti kev bu mani da. Zamanı Almanya da cerrah verci Volkskunde develi zamanı İngilizce da gotine ki hele dudan yani bir de folklore vata diverjim folk disa gelir millet halkı lorici zanesti bilimi yani esate fakirine jara peşin 1846 da spore İngiliz ye paspore Kameşopiyan Wilhelm John Thomas de gotara xuda va gotuna hani ser zaman o peş niyaz kiri ku folklor geraha befam kirne we balkşan diye ser resmen civake yani aşfa adetek nava milleta hani yani gotuna Kurdi evji gelekte varan resmen Kurdi çîrokên gelerîne, kilamên, pendin, metalokên, cefayê zanistîne û tiştê netewîne yani ne tenê tiştê kewnar ma jî. Aliyê zanistî da jî millet ana gorî derfetek nav da dijîn hewcetiya çi dîtî ew afiran dî jî yani zanistî jî nava Kurda da sa nava civat yani jem bijîn kısa tişta jî. Üspörün veraten Avrupî ve Finlandiya, Almanya, İngiliz ajî eva gotuna pejirandine û gelekî ve rojeşûnda gelekî ser sekinine ya kitarı bejiko millet kimina fina kana şofiye kon telefon kon berhev kirine ve Türkçe çağı Kur'an bu Müslümana piroz mala kudazdar dadıkı ama Türkçe male gel yani telefon gel berhev kirine jî na millete xuda esar berbelav kirine xastine ki Türkçe tekeve hemum mala len nikaşık başı ser buyu gel o
خدانه kültürü gel o insanı zana o hanedanı ev de afrinin kültür başı berbe jeri berkata jerin Çina bindersen bizim gündiyan dikiyan ama khadane ve gündi khula gellek ez ne hazım diyor bu ya gellek spor ve de kada hatını sevu kanate ko khadane de kültürü ganiya ve asas gündi u endişin insanı gündi u açık vereceğim cotkarım yani tiştik navvanda insanı hanada çülü juan berhef kırın o hanede ne bina botne henek alemdara ko Çina serdest kültür pekani o berbijeri dişine hatta beci vahta ye gelleki hanada ye zana bu kültüre bikarın xaraj dikin jiber ku asli ve derdikin bixemmelinin dikin formu dini yani ev rizikoji hey xani ki ve yani lekolleri Kürt şahap valici peda sevci roja meda mücarin folklore her tutça aktüeltir de berdirici ve etnografi dirok zamanlası yani diroka edebiyatı o zanista mirovatiye be folklore nikara be tahlil kırmıyor yani be folklor bu veri dineda disa edebiyata kam milleti ki nin yoku elementi ve asasi kelepuri milleti khun nimben le pır muhaber nama kurbala geleki ser vantıştana ne hatini visandını ne mezuna serpiyat yapımı visandını ne berhev kırını jaraf şimdi vaktak Alexander Çava edi ikrardı ki Mela Mahmud Bazidi desta verci o Çirokana millet berhevdi ki seri derci Çiroka Nevroze nivisi bu ederdi. Le numune kedin eci bilim Maxim Gorki yekamin kongre nüfuskare Sovyetistan'ı ya sala hazar nesli suyu çaranda aha gotiye. Em helvesvan nüfuskarin Sovyeti bi qasiku em buharekin yani buharekin tiştek sermera derbas bunu bu manida diyecek. Buharekin binasıl bu emdin aha yaku em dafirinin bi avay hesan u kur binasıl. Ulpeda diçev dibece bingaha veje di folklore da ango veje gel folklor jeder u aligiri hemu helbesfanı nübüskarane. Eğer en baş buhrekin ya buhrekan binerin berhama me yan dikaji di gelek başa ve hinge hem de gringi bir folklore o folklora ku baş buzandı. Yani hazar nesli sivri çarada havceti ditini ku Sovyetistan'ı da disa despa verjin hebuna gel despa verjin kalapura gel. Bu her esa tekliyan avbera folkloru gel daji gazini bot ana guri hene kalli her biray krim ona Almanın krim Brüder Çirokiyan derbastırın vanajis her ısa celil orkanı celil hatını ser kanate ko folklor malı gelle yani çavkaniya vanji jodkaru gündine yani hatta veji gelle kagoti eğer gündü hazır rasya millet kutuzanı parça edebiyat aksarı hava bakın ve her seriçiya şuvanı gavan alacaklar yani cihanı vanji berdel wan bigrin. Ji ber wê jî ez gelekî bextewarim
روی سجاری وقت دستانیزی کرتوکا rahmeti Hacı Hamid Dinim sedi çılman destanek destimi dane çiroke müzber deviyi üstüne insan iki düşe salat çüyü mezesi ve kidini ziyan akıda kurtuk ne xan diye yani gımbalı gel cemli bu van çiroke gelleri her ısa baya çark mügavatını göt veri hatlı gelle cara vaqta daha gotine mi berra note kovulidan cemli gelle her bu başın mesela zelekirin vaya tecrübeyi evri disa yani rasti bu ne seyircan eş hanım ülke te handın insanın nizamı bazı den beju apri den beju her şey çirok beju bu teneveya بعد خو آب خصوص و گرتی او بردمیش چند چرو کاتن هندانه چون bu خاصیه bilimli mezun o gelektir mal millet ısa gelektir ben gotine henüz ben kurası der hatta Beusiyab berhevkrina kelepure rasti burada gene ki از کارم بیشتر خو کلاسی که مزین کرده زارسو تشتی ایدئولوژیک و مجور مونه لیوانی دما حواله دا ام بالا خوب بتنی حواله دا هنگ تشتی کلتورا کن هنگ کسا هنگ تشت نویسینی یعنی خازن جبه پرتوکی گله کی روشا کردته لماجی خازن بیا برشیش برکن گاهی سورو گاهی بور تی گوتنه که زمانه که لسر چیان سرحده دو گاهی خورتو زیرک هبونه هر دو گاه همه وک آجالین کووی لبر و بستان برادای آزا لگور دل خود جریانه و بریانه جرا با آدان جریانه آواسار و خارنه و حتی برجی قلعه بونه یک شوان سور بیه یکینci bor بیه گورن چیا جار جاران دور لوان گرتنه کو وان بخور لی بله هر دوگا بوچن خو کتانه هفدو و قوچن خوبا لگوران دانه و گر جخود دور خستنه هر جار گر نچال مانه و جوان دور کتنه به تایبتی جی گای سور دیگه برخوادانه دا هر دم زور دای گران. روزه که گر دیسا چونه جدور و لهر دوگا مزه کرنه. نکوکیه که دنابر هر دوگا دا بالاوان کشاندیه. گاوا کو گای بور خاصیه کو هر اجه چافکانی آوه وخواه گای سور در باسی پیشی گای بور بیه گای سور نهیشتیه کو گای بور بلیو آوه وخواه. هر تیم گاهی سر بری آب و دخار جدور آجی گاهی بود جپشتی آب و خارنه هر دو گاه دادن دو هر دو جافکانی دور دکتن Suriye afro. Ve bandora gayet sor yalı ser gayet bor bana kuram kışandiye. Şahı şu gayet sor şiye serkaniye ye bor telimaya. Gurek hedika nezik gayet bor çiye u jivira ve hagotiye. Gayet boro gayet sor ne hakiyeli tezker. Tu nabine ko ev nahilek tu beriyu ave vekhoy. Tu çava jibo ve kırın avi elini akıdizi. Çim adı peşirini? Vara em dest bidin hevdu heza xo bikin yek bawer biki hayfu gune medit terke. Ezu hevali xo em dixazin tejrigahê sor û bandora wî azad bikin. Lê divê tu jî alîkariya me bikî, piştgiriyê nekir. Eger me ev zorbirî kir û xar êdî ev çiya banî, ev deşt û dozan yetene. Tu bu tena serê xwe dimînî. Kesek nikare serkutiyê li te bike. Tu dikarî gor dilê xwe biçerî, bigerî
kinge dinet de xast ava xo ji çavkaniye vekir. Tu ji me zirarê nabînî, xirabiya me nagihîje te. Hema a ji niha pêva em hevalê te ne. Tu vê bizanî. Gayê bor li derê dora xwe mêzek nêriye ji bin çavara jî dîna Xwedaya gayê sor. Li wî mêze kiriye. Gayê bor serê xwe kiriye ber xwe, hinekî daye hişê xwe faşê ji gotina guran re gotiye elê. Gur bi dilxweşî zvirîne va hevalên xwe, encama axaftinê da navbera gayê bor û xwe da ji wan re gotiye. Ew agadar kirine. Tevaya guran har û birçî dora devê xwe alastine, diranê xwe tûş kirine û berê xwe dane gayê sor. Beli. Doğru legirtene, tevaya guran, guren har ürçi, dora devê xwe alasine, diranê xwe tûş kirine û berê xwe dane gayê sor. Wan êrişî birine ser gayê sor, doğru legirtene. Gayê sor hinekî ber Xwedaya. Wî hêvî kiriye ku gayê borê bê alîkariya wî. Gayê sor çend caran suya xwe xar kiriye û gayê bor nêriye. Gelek bixabin gayê bor ji ciyê xwe neliviyaye. Di dawiyê da guran zora gayê sor birine, ew avêtine erdê ketine ser. Zikê wî xelaştine û bi dilê xwe zikê xwe têr kirine. Ji piştî du sê rojan ra gur dîsa birçî bûye. Ve carê jî ew çûne dora gayê bor civiyane. Êrişî birine ser wî. Gayê bor gotiye wan gurino vê yekê mekin em hevalê hevdine. Me soza hevaltiye da bû hevdo. Hewleke me hebû we ji bîr kiriye. Ka we dixwast ku ez ji bandora gayê sor azad bibim. Ez ketime berbextê we. Min mexwe. We dît ku min alîkarî nede gayê sor. Bêbextiyê mekir. Tevaya guran kenyan ew weha bersivayî dane. Gayê boro. Dema ku me gayê sor xar. Tê ev bida hişê xwe. Alîkarî niha hate birate. Wele tu yî bêbextî. Em û tu bibin heval ha? Ma gayê sor. Gayê sor jî hevalî te bû. Ma te çi anî serî wî? Ewa ku te anî serê gayê sor bêbextî nîm bû. Wele tê rojekê ji me ra jî bêbextiyê bikî. Çavê ku gayê bor tê derxistiye ku êdî gurê wî bixwin, wî ji xwe xura gotiye welê min bi fem porî, welê min nezanî. Te dît min çi anî serê xwe. Min guh da gotinên guran, alîkarî nebe gayê sor. Niha jî ez bûme xurê guran. Gelo ev deynê bêbextiyê nîne ku ez didim. Min bi destê xwe va xwe kire xurê guran. Welê min bela lazim. Ta wê demê gur jî li dora gayê bor civiyane, yekî ji boça wî girtiye, yekî deva bitiye qirikê, yê din deva bitiye zikê wî, gayê bor gelekî berxwedaya lê badilhewa. Ve dema ku gayê bor di halê xwe da digiriya, ji alîkê wa jî berxwedida guran mecal ji destê wî standibû. Gayê bor êdî ji taqeta ketibû. Di dawiyê da guran ew avêtine erdê û ketine ser. Pirtî pirtî kirine, zikê xwe têr kirine. Her du gayên bêtifaq jî bûne xurê guran. ام للولات خو ام بنو ګورو گا او فی Evet. Türk Arap Fars
بعدين بخو كل جعرب وفارس خاطر هذيك Görevde ki buna dostun. Aynen. Buna dostun. راست بر بحث خود سنة Dikkat بتشك destan روماي hani مناطق kirij لغوشافاي hazır ناهل Elekli cemaat Aynı. ki Ben. bu kulüm azkın Merlemen ay. navbere Cümle. dukarın helbest kirji bu Hele olsa hoş tabii. Gürme idare idare. Birazcık helbest kirji başlayacağız. باش او چیه دبی مامۆستا من ژیانگەریە تا دێت بکێدا نێت لێ ئەز ێ وسا گورخا پێشکەش بکەم نەهاوێ بمەرا هەلبەسوانی کورد ژاڤای کوردستانی قامشتو وێ بمەرا بە مامۆستا باران حەسۆ پرکۆکخا ساڵا چوی وەشان کرد ناوێ پرتوکاوی باگێرا دلبین پرتوک هەلبەستە ناڤاروکا خوا جۆر بجۆرن لێ بێتر وسا مەیلدارێ هەلبەستن ئەڤینینە ئەز ێ مامۆستا پێشکەش بکەم تا بۆ ژمەرە بەحسا بەریک و هەلبەست بکنێ بەحسا vê navê bike çima navê pirtûkê hilbijat wek û bibe bagera زستانش بو قسم حاضر قسم بشتار بو بيت كيفاش نروح نشوف ونقعد كده Ama koddan bir kod bileyim. هناك تشترينا بو mamsta var içim Aynen. Hadi sıfır sabır. Boyuna kamerayı şurada. دخوشي ودخوشي باران اذى دنجي او نابر نغير Ama sanki bir kitapta araylar şu bunu. Kaları ki bırak bir cama yapıyor. Var tamam. Abi kes tuğacağız dedim abi. جارك دن رات ناوت كن امش كيف خوش بيرو نابون نابي من بارانك رجاوي كردستاني من باجار البيسي مشتبشي سال 1980 من دار اصحاب كنت ناخذ كنت ناصرين ودرام تهريما رجاوي كردستاني قلت لنا داويك تشتري شون پایتخت من پایتخت ایشان کرد. برای کو از جورجابای کردستانی ده کردم از فری زمانی کردی بود. فری تیپی کردی بود. هر وسا من هول داغ و استد هنگ خورد. تبی با زمان قد خبوشی جورجابای کردستانی. تبی عملیم چون دیساجی مخدگان كسر مر على كاتب الكيرك زماني عربي طبعا تماكو في زماني كردي بوم دعمري جوب ده وشغل مخصص تاني خواتم شاندي يعني بوري دفتين بو دهريم مهب نابا موسيقى نابا شانو يدي لبيتر من خواتي شانو راستي بيا غوزن راستي بيسي هم وكي بيساندن يا شانوي هم وكي رول بيستند دري شانوي هدي هدي من دندر خود مزن كر نخز غوز بجم اصلكي باش الكلابه من تنهل بس بيساندن يعني فركين دماغو متخصص صاحب بس يجبو خشيكم يعني من شيء بلكي صالح جدر باسمو من جيبه بتشينت يعني وصام كت من بدر بارك شان يسار شانوي دما داويده ازو سافكرم يعني زمانك كي دايك از داخل زمانك كي دايك از دنيسين چما تشتين گو از دنيسين ازو سا اهميت دینا ديني يعني قدر نادي من جوفا ناهلم گو كشروجي گو اسكارم
nava civakê de rolekî xwe bîst. Yani hûn ji aliyê helbestê de hûn xebatên din wî çandî. Rastî min îja min li cib xwahiştin. Min cib xwahiştin wekî nivîs li ser kaxetê, ne çapkirina resmiyan bêjin gobi bi ew. Lê min xabin di 2009 de bû. Helbestên cimîniyê nivîsî ya bu astekî baş. Yani wekî yani dikarim vê pirtûkekê ji heştên û helbestê ez dikarim yani çap bikim. Ez hatim girtin, duê girtinê de hemû tiştên gotindirê malê diçûn. Hinek ji wan hatin bîramin, hinek ji wan nehatin bîramin lê piştî derketinê hinek wisa di aliyê me jî hinek wisa ez pir westiya bûm. Yani tiştê got di bîra min jî de bû, min zanî bû ew tiş çûn. Dema di hundirê hefsê min got ha belkî ji bîra min neçin, lê piştî wê rastî ji bîra min çûn. Ji ber ku piştî berdanê bi heta 6 meha jî wisa dewam kir, yani dikar bêjim min evê xewendar kiribû. Dayka xwe, bavê xwe, civaka xwe, yani wisa tenê dikir bimabû. Piştî muhalecekirinê cim doktora wan hinekî baş bû rewşa min, min dîsa dest pê kir. Min dest bi nivîsê kir. Yani ez teslîm nebûm. Derfet nebû bu ez çap bikim, ez çûm Erebistanê, qederê 4 sala sal wê de ramam. Lê piştî gom kan Ewropa me karî bû pirtûkayeke wî çap kir, baş feyana emtiyat yemîn dişebirin. û romanek jî nav destê min heye ez li ser dixebitim ana. û dikarin ana hinek helbest ji wan bixwînim. Hin ji hundirê pirtûkê û him hinekî goyeteke pirtûkan di demekî yani van demên dawî de min nivîsandiye. Ez ê yekê bixwînim navnîşana wê Bihna Mirinî. Min beriya demekî ew kir klîp li ser YouTubeê jî hatî belavkirin û hinek ekranê jî ew derxistin. Dibêje Bihna Mirinî. Ne tenê li welatê min Bihna Mirinî tî, lê bêhtir Bihna wê ji welatê min tî. Cihan bûye gogek di nava xwînê de maye. Bûye meydana pêzevenga buharê dibin tapanê bêbextiya xwe de diperçikîn. Gelek çav şilmane, gelek cerk reş xeniqîne, gelek kêvî qurmiçîne. Piraniya şahiya bêzavemane, gelek bûka xemla xwe bi xwe re birine. Gelek zarok bi hesreta lîstoka mane, nayê wesifdan nev bênahan, her der wêran bûye. Her çar aliyê cîhanê bûye bixwîn, av dilgiran bûye, ah ji xwînê çavşkiran bûye. İnsan maye Pardon. Cihanı ber avê û geran min. Tamam. Bihna Mirinî. Ne tenê li welatê min Bihna Mirinê tî, lê bêhtir Bihna wê ji welatê min tî. Cihan bûye gogek di nava xwînê de maye, bûye meydana pêzevenga buharê dibin tapanê bêbextiya xwe de diperçikîne. Gelek çav şilmane, gelek cerk reş xeniqîne, gelek hêvî qurmiçîne. Piraniya şahiya bêzavemane, gelek bûka xemla xwe bi xwe re birine. Gelek zarok bi hesreta lîstoka mane, nayê wesifdan ev bêhnahan, her der wêran bûye. Her çar aliyê cîhanê bûye bixwîn, av dilgiran bûye, ah ji xwînê çavşkeran dî bûye. İnsan maye peza qurbanî, tenê ji ziktirlê hare maye paşê. Kralên bazirganiyê rola Dihak û İskenderan dilîzin. Sehîn pîr cewrik kirine kûçik, ew jî li ser zikê me eynîş dikin. Nanê zarokê me bi xwîna wan şil dikin, di nava axê da dikin û li ber dayika da tînin. Li ser wî nanê bihna xwîna zarokê me jê tê şûn digere. Şeva me dikin zindanekê ji agir da dayî û şeva wan di meyxaneya serxweşiyê de derbas dibe. İmzeyên firotin û xwînrejandineke nû tê kirin. Tê gazinê ji kê bike, gaziya xwe bivekê,
تێبان کیژا خۆدایی بکە وەکیلی تە گوهدار بکە ئەحمەقی دانە پێش زانستی دکۆشا ji bîrkirinê de asê hiştine rêyê xwe bi mîza deva şiştine nema şermêzane şîr ji sînga keramê tune tenê fêrî pêlêkirinê bûne bi ser bihîngirtin û rûreşiya de bi ser bihîngirtinê û rûreşiyê de reş li xwe dikin bi ser bihîngirtineke genî de çek û keç û spiyan di nava rê û simbêla de xwedî dikin kilîta qatê hefta ji bihiştê li hev par vedikin xwe ji her kesî bilindtir dibînin ev çend hezar sal lazim e ku tê dîroka wanî qirêj binivîsîne di nava çend ber û pel lazim e ku vê dîroka wan di nava dilê xwe de bigire û rake de îje bi ser de em çi ji hev re dibêjin û çi dixwazin yek dibêje hewlêriya min e yek dibêje qamişlowarê min e yek dibêje bera em ji Amed û Mehabatê nebê par bin tu dibêje malê mîratê ye ne Kurdistan e ma dayîka keç û xort ji were mezin kirine ku hûn qesr û qonaxa li ser xwîna wan ava bikin û li hev par ve bikin Kurdo ev der Kurdistan e Kurdistan qehremaniya xwe li ser hev nekine minetî sînora li ser axa xwe zêde nekin cehş û mîtan li ser axa xwe tewil nekin gulê vê xakê ji dayîk û bavê şehîdar e diyar bikin bes e ev der Kurdistan e Kurdistan min ev xuştir min ev li çarê meha pênca di 2022 de nivîsandî min ew kir kilît min belav jî kir gelek kêfxweşî ji bo hatin û gelek rexne taban tenê siyasemedara ha siyasemedarên borciyê xwe tê nedîtin li pêş wê ez wisa dersê min girt niyeke din ji bo wan xweştir nivîsandî ew ê inşallah Arabistan û ji wan ليش مو عارف دما قلت تشتكي جبو جواكا خرفازي بنفسيني وهناك راستي بشاركي هناك تخازي ويبيج وكي بسكارك عم يجي وكي هالبزلانكي دبش پرده ده بساق برجوك انت هناكي زورا ديش جبالكو دما بلغو از في چابكن من قلت 3000 وكي من هني بدون چار لبي جواكي زيدل يعني من جبوخه من وكي زارتو كي خد چما جبالكو بزماني دايكي كي هات من لساندن نه عربي زان نه تركي زان نه فارسي زان نه انجليزي زان دايكا بوهندا جبويجي gerekki azatiya miliskar hineki her hestifade gerekki hineki azat yani hem de sala bistiyeki yani evlükü heyi dema gotu khaze tişteki bi afet tişteki bişin serbest yani dedi pişperdi çok sanırdı muhassas ve bejim yapıştığı emretmiş var dem kurta çocuk kılıyor. Çen şanı dedi hani. Cara peşin ezet diyarite. sağ ol gerekirse. Az برای هم خاص پیروی ما به هدف سیاسی رسمی هم ناخذن نویسکا یا نویجوان وقت تریه کیش سیاست مدار ده هم خازن هفبند بج آوا کرنه بولا هفبند به آوا کرنه جوار Zaten bilirsin. کرم شما Böyle. Burada çiğ mengene ve kılamcı belki geldik hesap kurtarı koyuyor. Kılama verişte gotini yani juan çiğ yani bu şey normal. Biraz yapısı. دلیل دلیل دیدن Delil ne Vakçıroka vatan evala beni dolar bir isim koyarız dinimizsin Türkiye'de Türkiye'ye men gene bir isim de bari heve
Batakmen van çirokana berhem dikirin. Denk hatiyindan denk dervasi nivsandın ekrin geleki zahmetler. Benim dixazi orijinal tabi ne güherli xarameti hem dixazi zemin serras biki. Nika yek dera devki dibêjin dema gotina yu tereno ki dest xuva jest mimiki xuva te de tu fem kirin. Ja tu gere veya mukacara guhdari biki ku rasti wan hareketi uyji wan tiştek veya desti xuva nişan danı gere bukhuli bukari bukhuli vayji isabu geleki zahmeti danı taybeti veya ne yani kidazi gele cerahat lazım birisini gele ceramı gele ceram devri berdayız Rabbim serpiyor, yukarı büyüsün. Jiberku civata tette merşavete. Eri avikida kelekura meyim, endere gişi berhev bükün. Li hatayını ne hati berhev kırın. Bu serviyajı sosyolojiya milletime başına hati, khandın ne hati nivsandın. Her iki berkud atışını bulutunu. O hata berji. Em van kırını vana ve kahramani lehasbini. Yani ser destana evritti gotini. Destan dema aristokratı şervan da kalanı. Dema ki zulüm zorları gelek buyu. Anji sürüştük, felakettik, babulatık buyu. Destan ısattın afrandını. Kubere ku nani gotini. Evritti disa sürüştü, der sürüştü hani. Ye der sürüştü, bizim met tabiini, ona nüfuskar bunu dünya kura destanı kesilmesi. Eşavi bu yarıkayı dinivisi. Leveya da ne kadar zede cibide kahramanı ne sürüştü. Emirin dev haft kapını deryayı ve haft kapını azmi katı azmin ve vantıştana ne kadar da binakşini. Ya sürüştü, hemu vantıştana teda yani. Vakta bu vayri kan esku khud fikrim yani civatı ki van klama va mezim be civatı ki hema el guhdari kırıbın zamanı kula perverde ne diti be medresede dudkari veya perçekici hildi medresede şagirta biri khandine o le servi bağ khfi bidi fam kırdı ki çima asana le vaktak veya ne ki van civanek van klamana jiber devlet denbir jiddine görtene ve rasiya civat apla hemasa kabul kırını o evvel kahraman ki kabul kırını ısrar dittine ve çayı jiddile meliya rasti pedeşi böyle çay men gene zamana hilli velat serhati Amer ağay milli heviye eleke geleki grandı serviye heviye Beli ama ev buya, orada vekibi buya. Navi Vüci Ahmet buya. Demek ki tevaya devlemendan Emer ağay miri millajı ve keseki navdar layıkı bir delali mezin kırıyor. Ve ne iştiye ku linge Ahmet'le ardı kebe. Dema kortani akuda Vüci Khenci neçirvaniye tüştek ne kırıyor. Ev tüm Jikare mali u civata babı xud dü sekiniye. Ahmet hespeki kehel ji bo siyarbuli xayit dikir. Xorte mali her roj sibahi radi bu taşya xud dixar hespe xud tez dikir. Tildare ki çuna neçiri dikir u hespe xud siyar dikir. Ve beri xud da geliyor gavanan ciavu baniyan neval be neval diğer yapardı. Le herçi gava ki Ahmet kujubo revitiye niyetçili amada dikir babi temel tedavi jeradugot kureme.
Tu jibir neki, tu diçi kudere hera, libeli nebi tu heri çiğ mengene, eğer tu her yü deri telek tüşte nediti ben serite, bela jibi çiğiti, kujuve deri guparıza. Ez roje ki sedama bir tara verjim. Bir ev gotuna men tümütüm de bir ata da var. Ciroka ve hune ve hatiye avdan. Bir salam ve bave bala lay hukşan diye serçiye mengene lebeli roje ki rojan Ahmet lay Ömer ağay mili millah notlani veri. Ahmet lay Ömer ağay mili millah notlani caran jibon neçire tüdare ki hukriye. Beri ki ev jimali derke ve yine ki lay her şey khu khura gotiye. Ez çend salın her şey gava ki ez tüdare ki hudukum. Dikim ku derke ve kevşen gotunu ki dever ama buna erazidir, buna zerriyadır, buna sinor diverjin. Babemin jimana diveje meçhe dever açıyor mengene. Bela jibi zozanetti. Serite yetti keve. Açıyor mengene derdura Diyarbakır. Hep eski Ahmet Arif Şisser. Bu da mengene de aldı. İşte ne bu beni serite emni karıncı bil derkebe gel o bu abimin duhaza bir şirata kuvacımı raçı verecek çıma her gala megabe balamın dikşine serçire mengene hayani ve roje vicimura der haka bu yerin ku kavmine de tüştek ne butiye hiç nalece Neyjar Ahmet ne zanımı ku nabera miri millau miri gesi da dijmentiya salam hebiye. Wan her bir elan bir salam va jibol zozane serçiya mengene diji her du şer kırne bir sedam va merivji her du aliyan hatine kuştine mal veran buna zarok etimane ama birce çay kuvana tırdare ki kujbol derkatına zozanan dikirim ji ali ki varji Tevzara ki şiir dikirim. Ve şerri ve perçune dinavera her du ilanda bir salam verdavan kiriye. Jipişti malveraniya bevatera her du aliya bala xudane ko eva hanna meşe. Jiber verci diviya ku bu ver çareseriye bahata ditirim. Liservi babeti, vangelle şehir müşevire dur direş kırına, daviye daji, vand navbera kuda peyman eksik kanine. Ku her do alici derdak evim ki ay zozanen mengene danaydı. Jiver roje şunda her do elci dernekatine zozanen çay mengene. Ev khairu berekata ama zıku valamaya Lamaji Ömer ağay bir emrilla bala kurakı dükşan servi babete u ev hişyadıdır. Lebele hişyar kırına sergirtici tera Ahmet nedir? Wan hişyari u şiratan bir sağlam don kriye. Lejdi demek ki şunda Ahmet gotuna bağlı ku la ardı hıssiye. Bu ne dair şiratavi? Bir roje kej rojan disa tınzare ke çuyuna leçiredir. Evkine ki konucuya. Yani hene ki daya her şey xo. Jiddura ve hene ki daya her şey xo. Jixuk pragotiye. Valla ez iro bereko bidin çay mengene. Hala ez bilirim çi de kavla. Babimin sedama ve jimra vekili nabeje. Li ez rastiya ve perskireki derxinim eşkere. Ez dixwazim bizanibim ka çi bûye an çi qewmî. Ehmed Emîr Milla raviye hespê ku siyar bûye û berê xudaya çiyê mengene. Çayê ku ev dihîştiye zozanê li ser bilinciya çiyê mengene wî hespa xwe
rast û çep ajotiye daye meydana. Wî hinekî li derdora xwe mêze kiriye. Wê navberê da jî ev rastî çavkaniyekê hatiye. Ehmed bi ser vê çavkaniyê ji hespa xwe hatiye xarê, aveke sar vexariye. Ji piştî bînvedaneke gorî dilê xwe ra ev dîsa hespa xwe şiyar bûye, zengî kiriye û dizgîna wê berdaye. Yani cemmet dizgine hespê berdan ve hêz ajotin wê manê da. Çayê ku xasiye ku êdî ji zozanê çiyayê mengene dûr keve, tiştekî bala wê kişandiye. Ji xêncî gul û gupukan, nêrgiz û beybûnan, xuşa avên sar, belekiyên berfê û çavkaniyan ku li çêleka hevdur rêz bibûn, tiştek nedidin. Ya rastî Ahmed ji çiyayê mengene tiştek tê negihîştiye. Wî serê xwe ba kiriye, ji xwe xwe gotiye hela vê tofanê binêre. Ev qas salin ku va xezina hanê li vê derê bêxwedî û bêxudan hiştine. Devbira ji xêra xade ra min bizana biya ku sedema vê çi ye. Qemerî vê xêr û bereketê bêxwedî dihile. Ehmed bi van xewn û xeyalan va hinekî rüya xwe diçe. Ji demekî şûn da nişkava dengê zarekê hatiye bergirî. Wî guh daye wî dengî xwebûyî dengî girtiye û çûye. Wê hespê xwe hevraz ajotiye, ber jêr ajotiye nedîtiye. Çayê ku xasiye ku êdî bide ser rêya xwe here pêçeka zarekê li ber çavî ketiye. Hinekan zara belengaz hema danî bûn ber gevirekî û çûn. Di wê gavê da xofek ketiye dilê Ehmed. Şaş û meten maye. Wî nizanim ku çi bike. Ehmed berê pêşîn li derdora xwe mêze kiriye, lê kesek li wan derana nedîtiye xane, nehatiye xanê. Nehatiye xanê. Wê gavê gotina bavê hatiye bîra wî. Lê belê dîsa jî ji hespê xwe peya bûye, zara di pêçekê da ji erdê hildaye. Wî lê nêheriye ku zarok lawiniye. Ev gelekî dûrxaş bûye. Wî berê hinekî li zarê hez kiriye, li ber şa bûye. Li wî zara belengaz wisa Spartiye pêsira xwe ku hemêz kiriye ku tê bigota dixwast têxe nava dilê xwe. Ji alîkî ra jî gunê wî li wê zarokê hatiye. Dilê wî şevitiye, gelekî xemgîn bûye. Ahmed ev zara hildaye û berê xwe daye mala xwe. Çayê ku ev hatiye malê diya îjara gotiye lawa Ahmed kurê min tu li ku mayî? Ne em berê te paşê xade dinêrin. Ji vê seda çavê me rûya te ma, rûya te xeribî. Tu çima îro ev xasî derin ketî? Ev çi ye te daye hemêza xwe? Daye qet ji xura meke xem. Xalîqê alemê tiştekî wisa daye min ku ez bi tevayê êl û eşrata bavê xwe neguherim. Eger hûn ji min hez dikin, divê hûn vê zarokê jî hez bikin. Dawa em gotine ne bu çi tu gotine? Ka hala bide min, lay min tu jî dizanî ku em ev qasî te hez dikin ku li navbera me û xade de bu hissek erd dimîne. Ma tu ji hezkirina me bawer nakî, gumana te heye. Dayê, ez ji te re tiştekî bêjim. Bira bavê min hela nebihîze. Ez îro çûme defera çiyayê mengene. Wan bedewiya wan zozanan, xuşa avên sar, gul û gupuk ku hevdûn ra dikenin û goregal dikin. Bawer bikî ku ez matmayî ma. Her şey min ji serê min çû. Ez ji xwe ra gêj bûm. Çayê ku min dixwast ku ez êdî ber bi malê bim, ez rastî vî zarê bêxwedî û bêxudan hatim. Hinekan hema dabûn ber kevirekî dema ku min ev di vê rewşê da dît, gunê min lê hat. Min jî ew hilda û min
Hune ji bo xatirê min, bo xatirê xadê, bo xatirê min lê binêrin û mezin bikin. Bine ev jî bibe birayê min. Êde biratî jî ne tiştekî sivik e. Meriv bi gotinê van nabe bira. Heyanî ku ji xûna dê û bavê meriva nîm be, tu caran ji merivaran nabe bira. Ji demekê kal û bavan da tê gotinê, pardon, ji dema kal û bavan da tê gotinê ku meriv nanê xwe bi kê bide xarinê, qenciyê lê bike, ew nan û qencî dibe xerabî tê pêşgarî meriva dibe, lingê merivan dipiçike. Gure min? De gava ku tu dibêjî bu xatirê xadê û bu xatirê min xayî bikin, em ê jî gotina te bînin jî. Lê divê ez berê navekê lêkin. Em navê wî danî çi? Dayê. Min ev li kî derê dîtiye, ez ê navê wê deverê lêkin. Ne min ev li çiyayê li dozanê mengene dîtiye. Bir hema navê wî jî mengene. Ahmet navê wî layî daniye mengene, diviya wî ji wê gavê şûnda mengene wekî kurê xwe xayî bika. Mengene roj bi roj mezin bûye xortekê. Lê belê wî nizanin biku gel û dî û bavê wî kî ne? Ev ji kîjan malbatê, an ji kîjan êl û eşiratê de. Lavê Belengaz wetrê ev zalê wî malbatê ye. Di nava demê da wî dê û bavê Ehmed ji xura wek dê û bav pejirandine. Ehmed jî wek birayê mezin. Çend meh derbas bûne Emer Agayê Mîrê Milla bo layê xwe Ehmed jinek aniye. Ango Ehmed zewcan diye. Wî şahiyeke gelekî giran ji bo Ehmed û bo kaxu danciye. Ji serra çend sal derbas bûne Ehmed Agayê Mîrê Milla nexweş ketiye. Rewşa roj bi roj xerab bûye. Ha îro ha sibê rojekê bûye gazî û hewar ku Ehmed Agayê Mîrê Milla çûye ser dilûvaniya xwe. Rahme xadê li dê û bavê hazir û guhtaran be, her wisa li we bêjî Mîrê mirin Ehmed Aga di nava êl û eşîrê da deng hedaye. Şînk hetiye nava êlê, meytê wî hatiye hildan lê şînê û serxweşiyê bi rojan berdewam kiriye. Ne me gotibû ku Emer Agayê Mîrê Milla li vê deverê kesekî eyan bû. Ji ber vê jî hatin çûn bi rojan kişandiye. Demek ki ser mirin Ehmed Agayê Mîrê Milla la derbas bûye. Rojan birayê Ehmed Agayê Mîrê Milla yê ku ji piştî wî dat navê wî Şemdîn Aga bûye. Hinekî daya hişê xwe. Rewşa birazî xwe Ehmed ji ber çavan ra derbas kiriye. Şemdîn Aga hema ji dayîkûna xwe ve bêdiran bûye. Ji ber vê jî jêra digotin Şemdînê bêdiran. Şemik mêranî mêrekî mêranî bûye. Lê wê deverê ji ser wî ra mêrxas tune bûne. Ew mêrxasekî heya bêjî navdar bûye. Navê birayê wan yê ji piştî Şemdîn Aga jî Kose Abbas Osman bûye. Ji demekê şûnda şîn sar bûye, hatin çûyê kêm bûye de rewşa dinê wisan e. Kesek dimire şîn tê danîn yê ji pişta jî jiyan didome. Divê mirin wî şîna Emer Agayê Mîrê Millan jî hema bûye. Şemdîn Aga dîna xwe daye ku birazî wî Ehmed haya wî ji qet ji dinê felekê tune. Ji piştî mirina bavê xwe ra jî hema jiyana xwe ya berê didomîne. Qeydê berê diçe. Rojekê Şemdîn Aga gazî birazî xwe kiriye û jî ra gotiye. Ehmed, law were bira. Tu dizanî ku civata bavê te giran e. Aqilmend û şêwirmendê bavê te hene. Tu jî were civata wan da rûnê guhtariya wan bike. Hinek tiştan ji gotinê wan hinde. Gelek hevalê bavê te hene, wezîrê wî hene. Wan guhtarî bike ji xura fêr be. Ku vê êlê çawa îdare bikî. Vê civata
ve civatera çava bilimistini. Bila dem dezgeyin babete vala nemine. Ahmet abi ku buhdari kiriye paşejera goti ako. Zikrema khura nahaji tu hineki buhtariya vazikar. Ez iştara tişteki veji. Çiye kurebe? Tejmara çi veji? Tehlaka veji. Guhe apetelte. Ne binera? Evkas salin evtiyay mengene viküvalaya. Zozan geliv gavan خیر و برکت امجی نوی değişti tabi terşi خود terş همو آجال مالی را دیگو ایلی دور ما گفتن terş gerekli ne tabi terşi خود قرد من حیاکو باbimin jindar bu من جبر ترسم نکاربو تشتکی گوتا جا علی کی گاجی من ندخواست که از بیرومتیایی بکم هرچی گاوا که از دچم دچیری وی تمد دا من کو از نچم چیای منگنه نها باری من چو سر حقیق خود رحمه خادلی به از ایلا باری خود هلد مو درکن روزانه چیای منگنه او خیر و برکتا لسر تا ömer ta havini puştu be udiçe. Emji tevi terşi xo ve değişti perişandı. Biraz nahacı tu bu beden men icar ez iştara bejim. Eğer ez çiroka çay men gene iştara bejim. Mehki nakade. Diber zozanı çay men gene da ela mevo ela gesiya bune dijbine hevdu. Diber viçayı da her bir elan gerek mirci evde. Nahaji ne ev Amerikana ledatinin mirci em. Zozan çay mengene jimera xire nayne. Wan zozanan tüm zarar daneme. Serime kirine falme kalan. Tişte nemay haline serime. Em kirine hadi dijimen. Haya iloji kav balatan nekşandiye dünava ilameda çıkaz jinin bi çıkaz zaruki seyihene. Bila haya tecvi hebe. Ku dijmini babete hayal kuştavi girihane heri ilahut diminim vanlığı ve deri konuku vegirtine. Dağınızda hazar mallı sevihene. Kutu derkevi niçay mengene dayni evi erişe biniserte tişti nemay biniserte. Ama had domet için geleki direjir bu binavate sen ne bu hem de serbest ki bu böyle. بري والله ما نتخرج مثلا من جنيت شيء الجاي من جنا ما فهمت لا علي احمد هي راسته ثاني درت كبر سرت وزورانه اجاد راستيجي ev kortek navidani mengene du fakitin dun mivani var bu devanda ve fakiyanın vartak dizivırın evkeran biri gesira dibejin valla kure işte kure Ahmet hati zozan edani kune kubegirti van tiştara ev kuvalara dibejin bu bıkazın yak ezanın kuruyu teniyek. Evde ne kuruyu kuyu. Eğer bu xazın bu kuruyu yani desteği kuruyu ve Ahmet bidin kuruyu kuştu ne? Ez kasa perebilir var, kasa zerbilir var. Evde için rastici mengene durum ikna dıkın, mengene ihaneti biri kuduku. Başı tevi meri biri giysi ser Ahmet Tadıgın, Ahmet Rastikas Tatili Dukujun, şimdi yani hevari Hespa Ahmet, evan ciro kadar cehenli emri dizanı var tak dere ki siyarı bir Hespa hukuk hetibi, eva Hespa te mali, te hatta mali te, yani bu Hespa'yı te
Ardı pek oldu ki berderi konu şendin. Şendin deriz ki defa havariyle yani tiştek bu ya va işareta xeyre değil. Kadar set meri yani bir ki dixazım merabi askasi mecbur nayelim. Evi set meri hildidir için edi yani evrisel ila gesiye da digirin. Beri Peza miri gesiyu mengene hildidir dinin. Paşev için miri gesiyu hildidir dinin. Ve zaman ki kal jiveleri vicdan evcacıkari de şendin. Le şendin boyna ki miranya ki ispat bıkı hem uvan tıştana tenaseri kudik yani set şiare ku ciddi seknandini Ibrahim yandı seknandini her cari çık düştü gitti ki o dedi dine. Daha iyi da vakit dine dedi mengeneci davacın berlingi diya Ahmet evcimederi mengene kirdik dukucu. Ona hıldıdım bu ki dahi ki tabi kon dizvarın günü koyuca şendin ağa ve keşki kızamire giysi jina diya Ahmet dedi sonde dedi ama hürmeti sucuyutunu görev uyanmaya kuşu. Şendin ağa tini veya kuru kuradı kalsın. Dedi bu kapı çiroka tedavi lebeli her aşiratçı verandır, perişandır. Doyuyor ve يعني هر تیلا گیس گلک نامداره يعني حتى دستانا لورش عمریجی يعني اف چما اف تیلاش بلی همین ایل العرب اف بيتر عاطية ديار کرن بيتر تيجي كردارا بوا دستانا لورش عادي هو هذا بيت چلوكا تيجي yani kad destana خیلی destana devreş abdi da bingeh ki mireci Bitlis'e hep Bitlis'e hep yani gotna goti ana gori meri çirokeci famdıkı ona danzamalı ser mireci hene ezdin sanat dediğin şey bunu Müslüman derbasi dini İslam'ı hıldanı ne var ne tane ezdi bunu Müslüman bunu var eva problema nagara aşirata var levi demi aşirata navion gele çirokala derbastırın rastici gesinin o miremillah gele ki derbastırın o zor Temel Paşa'yı miri millat disa. Evana ha kesne rasti nugoya yani tarifa destan andardı birce. Aristokratı ve demin yek halivat tavan yeri mi yek cemaati idare dikin yek kadan hükmen kadan hükmen lema naviyon derbastırdı yani anamda hattını serve kanaatı ko destan demi Van'da Kur'an'ı derkatine. Deme Osmanlı'da ne Osmanlı tane ama diro ki da beri da jverkü devlet tünebu sinor tünebu herkes hükmü kuvvetici yani çıkasın dükar seriyedini zulmü bıkı hükmü hem katı mezun عشرين عرب هو زمان هم دما مملوكيان جرب بيشن مملوكي هاتون ترى عثماني ودنا عرب كردستان هم hemen Çiroka da Çiroka ki da destana Halil Bey da destana Halil Bey da miri Amer Bey miri millat nabi yüce Amer Bey miri millat jibine beriyeti وقتا بريتي قلتني بنختي يعني دي وده verişti. Dema Zozan'a gitti, Zozan'a Kürdistan'a gitti. Derdora Naberavani u bazı diye da vederi civardı. Bu havina kur derbastı.
çakugol sinor tunebun yani sinor netevi tunebun eva تشكي شاش هي yani تشكي شاش ورده هي قصوري عفو بك وقت هاي دبيجن بق ومير تسمياك ج دولت هات ج باشد هات ج اغد هات اما تسميه نفالايه بيجي محمد بقي عمر بقي احمد بقي ايه تجي فلان اغايه او لقب او نافي قولي هاتي كرن جكو هاتيه اذا ج دولتك هاتيه نبي دولتهم هذا مملوكي بو وفي شيء عثماني بس عندي فكري بو سنور فيلم تمام ام ندري شنو شو بس هذا ما بس ابراهيم peki mir ne navi devleti var? Mireki Kurdan Kusel. باك بيجن باك Evet. Be ona ne be buji? Ona ağa bu. Serok aşir yakubu. Serok aşir. Kayga tiji dema eko numuneyi. Mesela dema Abdülhamid da. Dema Abdülhamid da. Hem bizim bere mireke mehebu. Başı şeyh neki derketin revancı yani nek pişti netevici dema şeyh Abdullah da ders verir. Le pişti ve evan sarok aşiratına geleki derketin peşi. Ve dersi devleti vardı bu yani. Ama dersi devleti vardı. Evet. Yani yekne aşirat ya çidu biradır ya rol ne dudalıyor. Hatta alay hamidiye ciddanim یک سرک عشیر نیم یا عشیرت های پیشویتون یا و رولن ندارن. حتی بیشی چند عشیرت پیچوک یا چه مالبات پیچوک هم بیشی. لیکن نه عشیرت نزدیم بود. و آن هاتنجی که نابد که عشیرتی که داخل دخواست نمیشی وقت عشیرت بین قبول کردن و عبدالحمید رولی بدوان امشی. Yani hem Rıdva Paşa Tihel'den hem rolü kepilizmi devre ne daha kabul kırdı ya da ne aşıra serok aşır ya zaryavan bile ne düşün van mektebe aşırata da ne dadan kandını ne dadan yani insanı normal otonormal ne kadar zarı kokuşandan olan mektebe devleti ama gotnata rast yani ama dema سرک عشیر آدم. راسته. بله. دما سرک عشیر آدم. سپاس دارم. پرسیده هر کالج میجیم مستابق. بریم هر کم کتلواران. Sen amcacığım buna baş befem kırını belki carı kötüne em tane bu nikaşı sen bugün tane rola destana em bizim destanı van çirokana vatan van çi bu civartı ki belki kurda baş hem ne kiri sedin not bir biskareme helbesvanın diçi kursuna başı çar roman tunun ama hem o helbesvanın maşallah le kültüra hoş diştik beren ne kirin yani diştik ne danı sertişki yani meri bana dile meri yapıyor şey le derfet tune bu ne suçkar ne ki le dişne sarhoş boyuna destana boyuna kültüra bu ve kelepuri atını kutunu mesela Thomas Bois Helbesvaniya galeri ya Kurdi da haz verir. Zargotuna Kurdin neyini koy giyana Kurdiye. O on gutti yani. Ne? Yekidini dibeji zargotuna her neteve ki kuzi hingi var. Yani hem kasi şirin hem kasi hingi bundanın yani meş hazar kulilki berher bugün tinin ayda zilopı kengif pektine. Hene kavgotuna destan buerin kudu deruniye gelanda şopin kur iştinene bandora kudu sen neferin gelen iştinene rastıcı yani van destanana beyku em sen hazır bugün mügoya gavadili numuneke jiyane bidin tekin zanı Mahmud Ağa hem deveramı de bana kahızmanı koz kızın hatun deveramı bunun ki meydana var bu
ve zarok Kurda zarok ki on dengeç buhları dikirin haşavırda derbasit devlet dubun ve deri vaklama dubutur. Vaklama dubutur. Bir tesiri de adırma. Şuma aşı malapı xo tabi kuşka xo kızap kutte zarok ki on ha küçük. Wan gotine klamada. Gotine klamada. Önce dugo ama işte Amel ağa god muarun la mu pozu gefiyor bazı nizam çıkıyor yani van god nanava yani zarok ve va dişi ve va dişi varat varta çirok beji navda dervastu ciddi dudan mesela çirok bej خبر خدا ایجاد تشنا دبیجه یعنی رحمت دخونه نامزم از کرا چی بیجه تشنا هد بیجه سری دا سرمه زارو که گند راستی یعنی امجی بیاتی دیشن قبل دا بیجن و بیجن بیوه پیلی بالا جنا کریه اما گودنی وان کلامانانه وان چروکانانه نوا جواته تنه ویزانه جبر کو پرورده زمان دایی که ندیتیت تشتک فر نبوی ماموسه شیروای نکری ندایی کرنه yani bana gışkat meridet beşer yok ere gere emrişki topkun gere emrişki topkun böyle ki Rusya civa kapıcı başı Japon'e yine ekmer romana servedini bilsin yine ki daha kurlevin yarın yine sosyolojik emrişin servan bakabıtın dışta jedakın Revşa Kurda İro tesir avı çay gelu tekliya ve heva hey yani guhartın nalmedacı dibin ama hem guhartın ne pozitifdir negatifdir ez nabijim bura hema Kurd mina beri sadunları van çiro kavar dijana na guhartın her hebe ama kesi çandaxu ne girti ne haveti xenci Kurda em xub geleki zûd guherin nesli tene nefşi nabera derbastavo em çek rahali divbar xudaviş em çek rahali divbar xudaviş yani eva buhartına xaravi yani ne tuşki pozitif böylece civi ki de eseni hevali ki romana xub peşkeşti ki yeki bu vata ser nikaştı bu ya lan tıştı hurafe gere daha ruban çirokada ne nevisin yani eli varati gotu da ama unj Portugal derken var tıştana müm mülakala kır yani herke neviskar tünü ve abu herke tünü ez dikarım zaman serras bakım çiz zemin anı bu zaman neviski bu yere le herkeme tünne ez bir ya viya goti ha goti bisezde söyle goti bir herkeme iskap tünne لما تجربه garantiye dedi kocada bu hastane dastanan dastu peçiye men neviskari paş neviskar ne be bu hastane metalokan dastanan de ko hen waran da milletek yan tawak hen waran da hen cengi da ben kefti be le de khazahir و aliye siyasi روکی خاش یا پاکش یا سرکفتی بدوی و بویرا بکرد آدی قوماندن. دنکاری بیجی کتلی سیاست و دوی تنبه جه کی و نگره بو هرتنه بویره و باوی کی لگود پیوان آدی سیاسی ایت دستلا پیدا اب دستان بینی ساندن و بی بودن و بی وشانتن. و گارانتیه دی کو دبا حمید دستان میه نها هم دخیلون نزانن او دستانا براستی آخوا سدیسه دن تشی های evan tıştana bir zargotinin Pırtukaş ne hatını hıldane zargotini dibeko destana menvisi bi rahmeti Hamid Buragotu bi yani Yemaskevi rahmeti Celo tamam biri hatta ki hicr deverava dengbeji çurukbeji deverava hene buhartına yani kışta civat nasıl devlet karın veji
navi Nail Baratov'u vana ketinin nava Kurdistan'a Bakur em bejin gelletir berhef kırını ne değil mi? Seldini misin Ciroken Anadolu'yu yani kala devere tünne kala kesek var Ciroka goti kiraz manigura goti tünne ve peşkotuna Pırtık'da jivaya şanza havda Rufen minibüsüne goti geldi ana wan Ciroke xud kiraz mali berhef vakt numune Koroli Ciroka Koroli hey Koroli jiyanayı ser arde Kurdistan'ı derbasturi u daviyo da ji lave Kurd yani bir rahati gotini ana gori Ciroke mib verhef kırına ve Ciroke da Kure Koroli hati Han Ahmet Ercişi bu mevane üy ve Çirokeri yeki azali diverji ser roju ser şeva çu giyişt diyare Han Ahmet Kurdistani hep teda derbastı yani nefskari Türk'a tücara ve gotli nabejim nadı ser zamanı xo nadı ser zamanı xo yani az cara bizim vaktamı hep gerez Koroli bizbirinin zamanı Türkiş boyuna yani Kurmancı nizamı. Bir yer tane Kurdin birisine, tane na veya verdilerinin Almani köşede medya Almani çapı. Yani Gotman'ın Ciroka Nazi Hüseyin. Ev Ciroka Gelye Zilandı var. Gelye Zilandı var. Cirok geleki dışavatı le çar pięć dengbeja juda gotine. Ez mecburman vaqta menivisi milliyek asasında le mecci kilajı go henek dengbeji ha debeji boynak bezani boynak bezani yani Jiberka hemü tuş devki hatta devera mette deverate halaşa hatta desti dagır karate rever hatta desti dagır karate na bejim vaya malitteyi hemü tuşti ve yahu daha sünün isadını bisini isadını nasıl hatta tüney yata tüney daha sünün İca mecbur mayı mesela Baratov karşı bacanemeda karşı aşık ki sohbet edik ki kahvehanede aşık Mudami radibeci Kudini desi veya rastir ve Ciroka Koroli ve deveri ez şahadım karşı Kurdi te gotini ama mecbur mayı goti le klamöye Türkçe gotini klamöye Türkçe gotini Uttiş gidineci hey dibecim aşı mudami persim bu hemu kes koroli xay derdik yani gelo kanaata teçi koroli ki cambilleti aşı mudami bir sapış kutuna milahey aşı mudami dibeci kanaatamı aynı sad dibeci bir zanlıma göre zan kırın Arabi boyutunda Gol neri namın yani Gotnaviva gol neri namın Kurd'udur. Kurd. O kası kimi şopancı jiyanayı tamamı ser Axa Kurdistan'ı derbaskuye. Tekriyavi bol yeci tüme. Evvelce sene navercim veya Ümit Kaftancıoğlu veki Ardahan'ı demakul oldu. Çardaklı Çanlı Belat'te kalkırını Nava Silore Kurdistan'da Navbera Sevaze ve Tokat'ı dahi Tokat, Jiyanayı Gürder basıyor. O hevalevi her başı evi Osmanlı bile diverjim. Deme Osmanlı'da Nava Celali diyordu. İsyankar ara Celali daha diyordu deme Osmanlı'da. Hevale Koroli her kadim baş Kiziroğlu Mustafa Bey. Kiziroğlu Mustafa Bey Kurd.
hangi satı gotun. Hangi satı gotun. Yani gotla mı ez sedi sedmi karım bejim eva versiyona her rast. Le dever ama versiyona de gotuni. Dibek ev çiroka dever ava form kıtını bir gotuni. Yani ev tuştana destan oda çiroka da hem. Hem bu tuştu devki de hem. ماش دفي دنگ بيجا قرقر دفي دنگ بيجا ما لك تعدل فلكلور كلاتوري كردي كرن تاريخ شاش بوتن بحثا قال لك تشتاكرن انه افانا سرباز وانسان زاننه وقت شتلي اغي وقت علي كي بتش نسيبيني وقت نزاكي افانا تير بحثا شاشتي واش بردكه بيجن سروك بلديا بنابي شي مرديني ايه تشتك نكرن تشتك مش جوالات باريزيا خور كدش قوميتها خور كرن نج انسانيتك الشاشتيا بيد نكرن دنگ بيجي ما تشتك عنين زمان پر دنگ بيجي ما شاشتي عنين زمان پر دنگ بيجي ما جازني هرب شداد بكرج قضيه يقول دولاتي وادم ان غوابن تشتن هنا يعني أنت خوازن نحر شيء مجرد دنگ بيجها بقول تحت جريد دنگ بيجها بقول جيكو ev şaştı gelek mezile şevruj hema herkes birisi en beyindari deng bejı konu Europa men nadim bir köyüne ev telenake vale çirokej hani şivan hani gavan hani jini mala hani jini esas servet hani şu bajarı ku günde ku Mirjina fakura, minus da miçino kadzane. Mirjina fakura go, mezgo cice tıka çiro kadzane. Ve despeke, paşa hebu nizam tü, mugo na bise. Şu mana apya füydeni, teyip akhurunda zaten. Se çiro brango. Se çiro köye rasti, hem be kurtukene hem be cigirtine, ne peşgortine da jgorti, goza. اگه خوبه نابیوان جوتی که مرا چه گویی نابیوان گیریم نابیوان گیریم او گویی گله که راست یعنی تنی دنگ جوا ناب جخو اوان یک باشه سر دستانا سر کلپوری نه تنی دستانا سر کلپوری سرکنی نیست که دیویژن تنی آلیه çandak nav milletta ve vana hünerek nava gundiyada nava milletta peşta çünane göre havcadariye xo dışne afarandını wan gundiyana cara mecbur manı şale xo hunane makinek amatör pekanine eftiştanaji çekirini yani gedek işte gevlan hani kur destivan var çevune yani eva gotna rastı Le dengbej bu Bağıriyam'ın meri barakıdı da Sedün Nolevan ne xanda var. Tamamen. Ne xanda var. Yani disajı meri bikar bejı eri kiroki van, klami van, diroki har çişki dedi berçava. Diştik heyi dengbejye da yani ve kültüre de ezanın bir saatte de çehev ezbir ezanım politikman me yani zanay meji gelek tuşta gelo asli kuş durnaxın çevt kalenakın man misin Bugün kes kalat kalenakı hasike bruteli ve kahraman şerri agri nişandızın ama hasike bruteli dema şerri şetsayit taji nava ihanet edav dici şetsayit şerri Teneve vajine ma vaqta şervana dxastın xo xelas kiriş destektir ka xelas kir kelime qola asiu hevaleyi sersinyor desti van mahat kuştu. Hüseyin Hüseyin Paşa zarok temelde hemasa navi dervastı bu evi devleta Kürt ilan bıkra
خاين و نه ایستانات دویجن شر سایت تا ویچی خانه کردی لی کوروی کانات نکردی شر آگریه دا هر سکتون نفشر دارم سر چیه بود واسه سر چیه بود مامستا چیروک لیکولین دم دریجه و گلک وسا خوشه جی و همه دمن پیشتا کدو آمده بی همه جبوتا جبو ویا که جبو مثلا دستانا کردی و کیمانین در مافه کوچما ام گرینگی نادن دستان ام پردچن رومانان ام دچم هلبستان بر بو مارا حتی جبر پرتوکن رومان و هلبست بهتر تینا کرین تینا خواندن لین دستانی ین لیکولینری خلق مرافینا که ام جبو دمن پیش وقت دینن از اینها امی بره بدنا ما مستقلت که بند ما تشکی برجیم دیسا اوان پسپوری سر کلپوری سکنن دیبرجین قر پرتوک قر رومان پروبری دینه لا تونگو جو کلپوری نصیب خود نداره بنگه آخو جو کلپوری هل نداره تونه یعنی رومان نویسر برا رونن نکا وانا واحد بنگه هلن رومان خوب بنویسه سر چما سر سرا ریوه داجی ما مستقبلان لبنان خازمش بر مجار هنکی مجار لبنان بهتر دمک خار جبل گرینگی آوید و جی باش زانی نجم داریم که بله ام براسی که فاشتون امی دم پیش امی و پیشواز کن جبوهن جمرا هنک مجار وقت اینن جبوهن به مرا او بکن هنجی جابه وویل کاری خبر امی نسر گفتگو بکن جبل براستی گرینگی آوید گلک دم مینه هادا بری دم بری بهتر هیا خو ام و یکیش بو نفشن به ازبر بکن ما مستقبلان ام حسکن تا بهدار بکن کرم بکن شو دسته که در برس کرچمانا شبونا انا شبونا گریدای نویسکار دما گو زانی چه بر هم آفران دی یعنی اندره یک سوگا گو چاپ کریه نابکش گوی حاصل بکن شو من آنی نشبو هم آبارا حتى كان مستمر neyse. Ev birtuk sen helbesti cidigiri. Serese hafte ji eviniye. Karbesi ji galeriye, neteviye. Yani dinavin gomin peşniyar kırmış bu birtuk evun. یک آسویا بارانی و یک جی باگرا کردی. لیمن اف بیترش بوی مناسب دی. جبر کو جسدی هفته هلبستین افینی دی بینه. هلبستین بکری. یعنی نه هلبستین مصاب بیشتر کنیاجی. سه قطع هاتون ساندن نه. هلبستین درش دی بینه. یعنی حتی ناف نشانوان جی گمنی کلی من هنه کی جدا لكن يعني لو مثلا قول نظام زي نظام شيء انسان من اوليك من نابني جدا ترليكي لقوري واتيا واخافون بوشبوي هالبستيان شيء شبو وسطانا وابني هاتينا از نصوص دابو از جزئيه داش بو هالبستاد مخرين هو ما نوع غير اجا من بيان من اواوي كر راستي تعالى عنوان اوي يعني دما قلت راستي بيجيني تعالى امي ان شاء الله يعني شو مرو جارنا راستي قانون زمان مرو شاشي خوجي فهمناك شو بيجي غيرك او يعني ممكن سبسك دبي راستي تعالى من دي جواز ازات وسربست قلتني خو زماني من جراندي من او دغوتن بي از سبسرسن يانشي لباش خبنا من دف دادقرت واسوان قوتنا جدبي خبا بيشم لمن جابي خبا كربو خونا استر زقداقرت يجروني هيس زناني لبر من شقنمي ولاتي من كشين وكلهية برمغ دقوري من خصافتي داكر واز بسر قوري اخويا زهادة بردم لمن جابي خبا كربو خونا
من ديت وأسبابن يارا من جابرش وبجنزرا زاروكا من بدبو كزيزرة من أو حميز ذكرو بين ذكر لمن جابي خبكر وخونة من ديت كوالاتي من جدزا آزاد بويا بهاراوي جدا بويا وكبية مالك لآواكريا هر چاربرا مالي خوب سر و هفده بردانه هزي خدا بن من ومن جي خزقو از مالي خواه تبلي مالي وانكم لمن چاوي خواه وكربو خونه من ديت دايك دلشاد بون نمالوريك لسر شهيدات بوتن غوريوان تف ببون قل من جي خزقو از بوار ويكي فراتي بردوام كم من دستي خو عابيت سازا خو بوز چند سترانا بيجم لمن چابي خو بكرقو خونه من ديكو أسباب نزانم لهوليري يانجي لعامد لقامشلو يانجي المهابات لعفرين يانجي لكوباني لأورمي يانجي لدهوكي لسر دنجي تليليا أزرابون بو سرقوبندية بقرينم لمن چابي خو بكرقو خونه من أز لجواتا بابو قارات بو ميوان وان تني يك آل هبو قالقارا وان كرمانجي بو جلو برقي هيز آوان يك بو من جو خزقو از قهرمانك بمودناوا ويهيزي دبن لمن چاوي خبكرقو خونه جيان لما تبو يخون باري قران وستان ديمل يك لما زيده دبا وده جماد بن قربان نجنو هذا جبريا 1000 سالا دشمنه لبرزورا قبرا لده دبا با بارانجي افهل وستاني زمان لمن نبا ورا قب سري مدى بچخوار ام مانا كل خوني خواه اف ايش بمرا بويا دوست بمرا بويا هوال لأز ترسم واز شعبي خوكم او جي خون با شو قصك من هيك صار شما بيتر ام دما ام بري خالدن هلبستن سياسي رسمي ام عالية رشبيني ام ترغاية رشبينية داتن بيشخا ام خب جلو برقن رشبيني وخلقينية قالوا جبر روش وصايا دلي مروف ام دروشي دا اسم بكن وكو اوا دلي دما اسم داينا روشي ام گشبینی آخوا چارا نوسان بدن خویا کرن دویجه آخوا دا أنا هر نابنشانك وهر هالبسك فكرت دويبن بيسم دما قلت ديدش يعني لكن رنجك خواه باندورك خواه چما راستي تعالى من أبناء دوكر دما قو من بهنا مريني چيكر نمو قلت جارنا بيش پرده صع هنا بروجوك تلمره دما قلت بجاري نبيسي هنكي سياسة تنكيد كي بيقومان شخوات بهر دو آليا جناب يعني من قلت سالي حفتيش بينا أدمي لنا يبي واتيا بو از پرتوكا كي وداو سسيا وچار حرمه أدميش ايشو آزارم بو كرداجيان كريجي 1000 سالا حتى ديرو كما يرو هر هالبستانك هر مبستانك لبوري نرينا فلبوري هست الخور عالمز مثلا دما بو از وصف كردستاني بدم شو خزعتم كردستان بالنسبة دما بو از بحثا بهارا كردستاني بكر شو دشت وجيا وجنيم كردستاني قلق هذا توصفي بدر توصات برنجك خوش ايش بو ويجي دبقو افجي تأثيرات هذا دبنا دما بو ملتك يانجي جباكك بالنسبة هستي ميليسكار جدائي أوي هستي ميليسكارين بو آزاد وخدي ولاد وخدي عالم جباستيك ها مثلا تبيجي أزي أمي ورن سر رجاوي كردستان تشانو يكيد في دميد سر رجاوي تي چوا تيجي ندمي ججنو شاهية وقوان نقر يعني بالا تا ديرك من بي قلت تبري تسباوي جبينوسي بالا تكشين السر مجارك إيرو هي قالي تدناو دجيانتك يعني مجارة بخبري تي حاضر كده ها شبو يجي دلي جارنا
جبري عالية نفسية جو في دما داوود مخصص صار يعني هيك سر بسكن روشة كميني جداش بنابع سياسات يجي أسفل ما جبويجي راستيجي من ديكو از يعني رولا يعني ليسي هالبس الجانجي تشانوي بوزي كاربن بليزم از سياسات المكاربن بليزم جبوي من بحثك العندن جبوي من هالبس الإنسان تبقوا از راشترجي تشيكم تدرين بيش تبقوا از راشترجي تشيك يا مثلا جبوا دما عفريني أكشي دما قلت دجلان دكن من قلتنا كده قلتي سوي كذا اللي راستيجي أو لا أو دما عفرين يعني بين الصوم بندور كلك بندور جبرت بنجان شكل أبينا الساعات دوازده میده بشه بنا بجار چند بوم مزراب بجنا خططان از چون مزرازين يعني أفهاد بيران تزاني يعني تشتغل كيدكشين يعني أنا دبقو أزبيت شيكم أزبنا بكن جوان رخنا يعني جوان قوتنين قول بني بيني بيصالين يعني جي يك تليفوني بكن بالا من تشتكي يعني تشتكي لندكشين تزاني إجبو يجي بتايبت هي كيرو شامل كردا يعني معاني زمان يعني كرد هر صار كشتم سروان دار فقيرا وكوش بيري يعني قالك مديسكارين كو انا اللي درا لاوروبا جيان دكل قالك اجوان شبكو بزمان كردي مثلا درات قد خركرم واضح يعني ويتشبن بسي البته دي ساويدي هناك تعليمون هناك حسن هناك يعني هناك حاجز شبو يجي الرجم يعني نورمال يعني اگر راسري تشنير صابون نورمال يعني شبكو ملتك برابر ملتك سبيد ودر يجي ما مستعد ما حاسبون هردو ما مستعد جيروكو هالبس جيروكي لی داربرانیه که به هلبسی بگوید بخشان بگوید به تصنعیه که بگوید لی اوجی بویر هلبسی به گل بویر أنا مموزينة يا أحمد خاني أما دولة چاردا zulüm hebu hemû kesek ku dermen nivîsini îrojî tên xandinê îrojî ewanka qala gorkî dikin qala bêjin kesê dinê هم اونلاین بدن هم جی قارن شاگرد البت ناوی خط خمار بکن تشکل هون حريك جواج آلية خابا كسول بزدمينن بين دي داري جبو زاروك بين فارستن جب شاف أدينا خورا أزيد تتيدا بكم ملهمك جيشانا أدينا خورا أو تاني جيرا درمانا وكا تشيروكا زنبي فروش هداية تيريش زانيا إنسان أزنا ما زالنا نشانا ويكي جاني ما إنسان اخوني خوش تبو اخوني ومامس ابراهيم اخوني خوش بو بنار بس هذه وغيروجي وبنخم من شطال بولاوي ونهجي من هي على دستي خدا أز باورم ويوصابه تاكو أز رحت بم إيشاته حسرتا من جران نبا حسرت دجيانا من ده عصويا كو تاريه من روني